Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People Pomlum bat Maonyang la unit ha kasining kong kalalay ban kanrai kot kisla jong ki barjala ki batrei bla bat bu dukan hai nyomer uparshlo bahkan thop nadu katering license bat level license ha khani ke jinglai kanrala don langru ki pulit katnat enforcement jong ki HADC bat lalapru baki don shibun ki barjala ki blatrei klam ki kot kisla bat nakaliang kaseng kalapha sangya no sundon bat khangkhrdep no shwa shipor ki dukan tat hadu bakin penmyang shwa ki kot kisla kum kalabo bat katering license baki dei ban yo nak ki HADC lalapru baki babun hi ki dei ki trajala ki badei ki khasi ki ba aikam aijam ki barjala klam da penmyang shwa ya ki kot kisla Nakaliang yung kasing FKJGP na Pomlum unit bat Maonyang la unit kibahap po ka Uparslong circle kila penlong ya kejim kendra ya ka trading bat level license tax ni po nyau mer bat Maonyang la nakaliang kasing kandung nidap dak jing sukya bajur apa nilalap ya sibun ki nong bala parjala kiba dan kat dan slah kebadan ini kan jeng berkunjung tu ni penpau yang kejeng sukya lor kejeng bom sukya jeng ki enforcement keba lapen slam ya kapar balan akliang jeng kaseng ladap ai ya ka city nadu ka arpun ru tarik kene kepen i ya kejeng bom kenkor jeng ka lebar resen jongki enforcement kiba klem ban ila kapar bat kumju ru nakling jong kaseng nakling jong kaseng ka kerpat ru try dukan ki badan dukan makin subha ban bu dekinang try deki khasi bal ada ki wandra ru dekinang try barjala kidai ban dapen biang ikot kisla katkum kikendon jong ka ai bat nakaliang jong kaseng yang ni sikmat minum island bat minang yai beteng ya kene kijin kendra kenang bahkan long kalan yo kam yo jam ikna samla try snong kijong ni kiba khamtam menta long kapor ka bakerdu kam ban idai ban bu swa ya ki nong tray lekasi kenang bakin yo kam yo jam